Sanibonani-ke yimi-ke lona-ke isilwane esihle umanzwakele maqhamuhle njengesikhwebezi. Okay, ngizonifundisa ukupheka ilento cishe athi upheka-ke utshwala besiZulu-ke la guys. So ngatshelwa ngi-short notice ukuthi kumele ngipheke utshwala. Yimi lona-ke ngiwasha ibhodo, kumele ngipheke futhi ngibeke elinye ibhodo lesibili ngoba leli bhodo phela lincane nani niyabona. Okay, ngilipheke ipharishi lami livuthwe, ngicela uSantobe ngiyasindwa mina, sicela ungithulela la engizobenzela khona. uSantobe nangizodlani ngithi mina okay fine, ngeshiya-ke mncane ngombona-ke seshiya-ke encane. Okay, kumele ulinde-ke liphole lithini mbali lithi qa. Bese-ke ufaka yini lela cishe ngathi mnandi shem, ufake umthombo athi mama rekela okay, usugoqoza uhlanganise umthombo nepharishi leli okade uphekile labanda. You need to be okay, isiZulu kumele wenze isiqiniseko sokuthi liyabanda. Okay fine, yimi lona ngiyazama ngesipuni ethi siyangihlola ngeke ngigeze ingalo zami ngivele ngibuyisele kumageba. Nakho-ke niyangibona ngiyaxova. Okay, so kunezinto ey'fakwayo angithi lezi hlahla ningangibuzi angizazi kahle but ya kuthiwa yivikela izulu-ke. Nakho ngicela amahle ngiphekezele ngoba sakhumbula ebusuku ukuthi kumele siyozika lapho liyana. Okay fine, ngihambele amahle-ke ngiyaza nginqabe. Yimi lona ngiyayifaka-ke lezi hlahla lezi, ningangibuzi Nkosi yami, into engiyazi ukuthi zinameva nje kuphela. Ngifake-ke lezi hlahla, kumele ufake nomentshisi angithi uvikele izulu konke lokhu. Yimi lo qhash mentshisi wami 1, qhash wesibili futhi 2. Angazi nami wayekufaka u2 guys, ningangibuzi lezi zinto kakhulu. Okay, and then next sifaka umnandi kodwa uqala uwenze leceleni ngamanzi awarm aqale abila, and then uhlanganise. You need to be sure ukuthi akusali magabadi-ke khona-ke ne. So ubaba ungibuza lona leli gama leli, but la ngase sengikhohliwe manje babengihleka-ke la ngoba bengibuka bonke nje. And then this is what amahle kuphapha as usual. Okay, moving on. Sisecheka-ke next day-ke manje-ke ngithi it's coming out good my love. And then umnandi wami lona yabo uyabila. Oh yes, umnandi ukuthi kusheshe kubile la, iwona obilisayo utshwala ne. Okay, sengiyamikisa-ke utshwala bami nalento. Hawu, sengiyamisa umnandi nomthombo. Then fika kokithi mina gogo uyakhumbula uzofundisa Ntombo uzobuka ukuthi ingane yakho-ke yenzeni. Gogo-ke ethandela utshwala akaphuzi. And then tada ngiyabila ngitheni ngomnandi apha mangami. Okay, athi gogo angihluze-ke because sasidinga esokubeka emsamo-ke ngalelo langa lelo. Ngikuhluze-ke Nkosi yami ngentombazanyana-ke. Okay fine, and then ngicela amahle ukuthi angiwashele udiyo. Oh, you know like to call it ukhamba-ke thina because of ngiyazazi into zakhona. So nangu amahle ngiwashele udiyo-ke lana nokuphapha-ke niyamazi nani. Okay, I missed ilento onjani lapha sihluza khona, but sesiqedile sisiyolahla insipho-ke la. Awusithanda sami mama bantaba ubani lona ngathi manje angene ekhaya bagcike so child, so nakho child.